mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya kane ntwarante 2026 urugamba rwakomeye kandi rurakaze. Ni mu gihe kandi AFC yambaye urugamba rwo guhangana n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rishinjwa kugambanira ndetse no kuba bafite gahunda ikomeye yo kugirira n'aba banyamurenge nibikomeje kuba. Ni mu gihe kandi M23 yemeje ko itareba amasezerano ya Washington ahubwo ireba intambara iri kubera mu burasirazuba, ariyo mpamvu bakomeje urugamba. Hagati aho nyuma y'igihe kinini byongeye kugaragara ko abanyapolitike badatandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye. Ni Dr. Denis Mukwege kabashimye ibihano vya Amerika u Rwanda rwemeza ko leta ya Kongo ariyo nyirabayazana w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kera kabaye General Sultan Makenga yongeye kugaragara mu ruhame. Ni mu gihe kandi mama 23 yungutse abandi bakomando kabariwe nkuko turi buze kubirambura. Hagati abazarendo bo ntabwo bafite bwo gupfa. Kufa ni kawaida, basi kuko kifo kuzidia kunyanganywa inshi yako. Mwenye anakunyanganya inshi sana kuua inshi. Aba n'abazarendo bavuga ko bashaka ko abamwe bashaka amanyanga ko badatewe ubwoba no gupfa ni kawaida. Ukaishi na hauna ishi utaishi wapi? Afande, ndevu umeniacha kwa sababu kwa nini? Magumu mengi sana. Tunaishi basi ndatosha ndevu namna gani? Nagezgo tugiye kureba biri kugenda biba akantu ku kandi turebe kandi biri kugenda bivugwa yaba bijyanye no Red Tabara yaba bijyanye ndetse n'umutwe wa mama 23 nkuko bizavuzwe kandi bigasubirwamo. Gen.Neva we yivugiye gutya. M23 na Red Tabara na M23 ni ibikoresho by'u Rwanda kimwe na M23 Rwanda batoza abayicanyi ba Burundi kugira ngo batere Burundi. Nibo babayohereza mu ntambara kujya kurwana bafatanyije na M23. Ntiwatandukanye M23 na Red Tabara n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni kimwe. Abicanyi b'Abarundi batozwa n'u Rwanda. Ibi bizavuzwe na Perezida w'u Burundi, ariko Red Tabara yongeye gutanga umucyo ndetse igaragaza ukuri mwitangazo rya sowe aho bagaragaje ukuri kubivugwa ndetse bagaragaza ikintu ku kindi ku byo Burundi bumaze igihe kinini buvuga. Ni mu gihe u Rwanda kandi narwo kenshi rwagiye ruhakana ibyo Perezida w'u Burundi avuga. Tugero kurambura page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu, tureba akantu ku kandi turebe biri kuvugwa muri aka karere. Turaza rero kubabwira ko inkuru ikomeye yoboye izindi n'urugamba rukomeye. Ni munyemere duhere ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwira ibiri kugenda biba mbere yuko turi buze kurebera hamwe ari kuvugwa muri politike. Ndatangira mbabwira ko AFC yambariye urugamba rwo guhangana n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Rikaba rero bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu byamaze guhinduka. Ihuriro rya politike n'igisirikare AFC M23 ryatangaje ko ryambariye urugamba ku mugaragaro rishyira abasirikare baryo mu myiteguro ihamye yo guhangana n'ihuriro rya leta rishinjwa kugaba ibitero bigamije kurimbura ndetse no kugira n'aba banyamurenge batuye mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu gace ka Minembwe. Ibi bizatangajwe kuwa kabiri ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2026 mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka agaragaza ko umutekano mu bice bya Minembwe, Gakenke n'uduce wakikije ukomeje kuzamba bitewe n'ibitero byagabwe n'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, umutwe FDLR n'abacancuro b'abanyamahanga n'imitwe yitwaje intwaro y'abazarendo.
nkuko itangazo ribisobanura bagaragaje ko mu rukera rwo kuwa kabiri ahagana ku isa ya saa 11 za mu gitondo iryo huriro ryagabye ibitero rikoresheje indege zitagira abapilote ndetse n'intwaro ziremereye rinyangiza ibisasu mu bice bicuwe n'abaturage. AFIS yavugaga ko ivyo bitero byibasiye abaturage b'abasivili cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'ibirindiro byayo bya gisirikare. Iri huriro ryashimangiraga ko ivyo bikorwa bibifata nk'umugambi mugari wo gukuraho burundu abaturage b'icyo gice, rikavuga ko byahinduye isura y'intambara bikaba byabatumye habaho uburundi rwego rwo kurwana. Amagambo ya Lawrence Kanyuka yivugiye agira ati ingabo za AFIS M23 zambariye urugamba rwo kurinda abaturage no gukumira umugambi wari wo wose ugamije kurimbura. Tuzahangana n'ihuriro ryose ryiyemeje kubiba urupfu mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bimaze imyaka irenga 20 nyuma yaho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 baye. Bamwe mu bahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda n'interahamwe bahungiye muri Kongo bashinga umutwe wa FDLR wakomeje gukorera mu mashyamba yo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ni umutwe wagiye ushinjwe ibikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano no kwibasira abaturage b'abatutsi n'abanyamurenge. Muri 2012 havutse umutwe wa M23 uvuga ko washinzwe nyuma y'uko leta ya Kongo itubahirije amasezerano yo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 yari yagiranwe n'abarwanyi bahoze ari muri abo muri CNDP. Nyuma yo gutsindwa muri 2013 M23 yongeye kubura imirwano muri 2021 yigarura ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri 2023 na 2024 M23 yifatanyije n'ihuriro rya politike ryiswe Alliance Fleuve Congo kuko byagiye bigaragara ibiro byaje kuvamo imirwano ikomeye. Abaturage benshi barahunga abandi bakwira imishwaro nkuko byagiye bigaragara kandi bikagenda bigaragazwa n'ibimenyetso bikomeye byagiye bigaragara. Kugeza ubu urugamba rwo rurakomeye kandi rurakomeje nkuko roko informa wacu agiye kutubwira ido nido kubiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara, aho bigaragara ndetse bikanemezwa ko urugamba rukomeje gukara kandi rukomeje kugenda rugira ibibazo bikomeye ruteza benshi mu baturage batuye mu bice bitandukanye. Ni mu gihe rero kandi bikomeje kugenda bigaragara ko abaturage amahoro akomeje kugenda bura. Ni mu gihe kandi kera kabaye General Sultan Emmanuel Makenga yongeye kugaragara mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugerere muri territoire ya Rucuru ubwo ari yitabiriye umuhango wo gusoza amahugurwa ku basirikare bo mu mutwe udasanzwe 1,518 bungutse. General Makenga mu ijambo yavugiye ahangaha yagaragaje impungenge z'ibitero bya drone ingabo za leta Kinshasa zikomeje kugaba mu duce dutuwe n'abaturage benshi ku buryo benshi batakariza ubuzima. Uyu musirikare mu butumwa yahaye bari abakomando yabasabye gusanga ko nta gukererwa kuri bagenzi babo bari ku mirongo imbere y'urugamba mu bice bitandukanye mu rwego rwo gukomeza kuba barwana. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa ugiye kutubwira ibiri kugenda bigaragara nyuma y'ijambo Makenga yavuze, aho Makenga yagize ati ingabo za FARDC n'ingabo zirangwa n'imigirire mibi itandukanye kandi niyo turwanya. Yemwe n'umuyobozi wazo Kisekedi ubwe yavuze ko ingabo ze ari iz'abasabirizi. Ibyo birerekana ko ari we musabirizi mukuru, sibyo? Mwanze kuguma mu ngabo z'abasabirizi muhitamo kwihuza n'ingabo zigamije kwishyira ukizana mu rwego rwo kubora igihugu cyanyu. Abavandimwe banyu ndetse n'abanyekongo bose kuri ubu biteguye gukora. Yakomeje agira ati bikomeje kugenda bigaragara. Yagize ati ndababwira nti guhera uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu muri abasirikare barike mwarangije amahugurwa yanyu, ubu mushobora kwambara ingofero zanyu. General Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe kigera ku cyumweru havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Ni nyuma y'igitero cya drone ingabo za leta zagabye mu gace ka Rubaya ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2 2026 kikicirwamo abasirikare ba FUC barimo na Lieutenant Colonel W'Ingoma wari umuvugizi w'igisirikare cy'uyu mutwe. Nyuma ya kira gitero hakwirakwijwe inkuru z'uko na Makenga
yaba yishwe mu gihe izindi zavugaga ko yakomeretse bikomeye. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ibintu bitoroshye. Nyuma y'uko umutwe M23 kuwa kabiri wisubije agace ka Kazinga kari muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bikaba rero byarabaye nyuma yo kwirukana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zimaze iminsi ziyafashe. Kazinga yisubijwe na M23 ahagana ku gicamunsi nyuma y'imirwano ikomeye yahuje ingabo zayo na FARDC bafatanyije n'abarwanyi b'abazarendo. Mu zumweru bibiri bishize nibwo iriya huriro ryari ryafashe Kazinga n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi mu mugambi wo kwisubiza agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Amakuru aravuga ko ingabo za M23 zaturutse mu bice byahitwa Ndete Gasopo bateye Kazinga mu gitondo cyo kuwa kabiri, mbere yuko imirwano yumvikanyemo imbunda nini ndetse n'into. Nk'uko bigaragara, Kazinga yisubijwe na AFC isanzwe ibamo ibirindiro by'ingenzi biherereye muri segiteri ya Osoba Nyungo. Aka ni agace aho gaherereye gafungura inzira igana Buhimba muri grupoma ya Wariyo Yung iherereye muri teritwari ya Warikare, ndetse unagana muri Katoyi mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Gufata kara gace by'umwihariko byatumye M23 isigasira ibirindiro byayo mu mpande eshatu zihuriweho n'uduce tw'ingenzi twa Buhimba, Gatoyi na Kazinga. Ibi biraha kandi uriya mutwe unaheruka kwisubiza uduce twa Ruke na Kasenyi ubushobozi bwo kwagura ibikorwa byayo mu zindi grupoma zirimo niyo Wariyo Yung, Wariyo Uroba, Wariyo Rwanda, zose ziri muri teritwari ya Masisi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu ugiye kutubwira situation biri kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Amaramutse. Safari, Makenga yongeye kugaragara mu ruhame ateguza abasirikare b'ama 23 kuba bagomba gutangira akazi. Kugeza ubu tuvugana ni ibiki bigezwe ku mirongo y'imbere y'urugamba? Yes, nibyo byari bikwiye kandi binakenewe bitewe n'impamvu ikomeye yuko n'ubundi byagiye bigaragara ko bafite ubuke. Urumva ko wenda ari nk'ibintu ari nk'umusaza ugiye kubafasha bitewe n'icyo bakomeje kugenda bigarurira. Yego, ariko bagingaya nyuma yuko n'ubundi bigaruye tuno duce twa Kazinga bakigarira kano gace ka Gatoyi, ku munsi w'ejo biragaragara yuko ihuriro rya AFC ryamaze kuvumbura umuti ukomeye wo guhagarika ibitero bya drone, kuko ku munsi w'ejo FARDC yagabye ibitero mu masaha y'umugoroba n'ubundi ibitero bya drone muri kano gace ka Rubaya bisa nkaho byari bije ari simusiga, ndetse bafite n'amakuru y'ibiri gukorerwamo hariya bitewe n'ubucukuzi buri gukorerwa hariya. Bivuga ko magingo ya n'ubundi ikibaraje ishinga ibiro rya FARDC ari gufata kariya gace mbere y'ibindi byose, ariko urabona yuko icyo gitero nacyo cyaburijwemo drone zisubira ntacyo zikoze bitewe n'uburyo ki bari bafite urwikango rw'uko bashobora guhita bazisandariza muri biriya bice. Urabona rero ko imirwano ikomeje muri ibi bice, ariko cyane urabona ko ihuriro rya AFC M23 rikomeje ryakataje riri kwerekeza n'ubundi mu bice bya za Warikare. Ariko comeback yabayeho ni yuko hari uduce two muri Masisi dusa naho twari twatangiye kujyamo ihuriro rya AFC magingaya. Imirwano niho iri kubera bitewe nuko habayeho ubuke bw'abasirikare nyine. Urabona defense basiga mu duce, abandi bari ku rugamba, biri kugenda bibagora. Ni gute Safari, ni gute abasirikare baba bake kandi buri gihe tubona bakora pass out y'ibihumbi 7? Ejo bundi hari n'aba special force nabo kuwa kabiri bungutswe bagera mu 1500. Icyo nakubwira cyo area ihuriro rya AFC rimaze gufata ni area nini utangamo, harimo abari bujye ku rugamba. Urumva bari kwagura kandi ubukeneye habakeneye n'abasigara muki mu bice bafashe. Nicyo kintu kibagora bitewe uwo mubare ni muke, bitewe n'abajya ku mirongo y'imbere y'urugamba baziko intambara ziri kubera haba muri Sud Kivu haba muri Nord Kivu, kandi kose niko bakeneye deployment. Urumva nyine ntabwo bisa nk'iba biboroheye bitewe n'uko izo nce zose ziba zikeneyemo abari busigaremo. Urumva rero nimba bafashe centre runaka bagafata centre ya n'urugero reka turebe nk'uyu mujyi wa Gatoyi,
uramutse uwufashe ukawushyiramo abasirikare wenda ukawushyiramo paratuye ebyiri urumva ko zitahangana n'ibitero by'abafaridese n'abawazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa bagabye ibitero kuri ibyo bice. Urumva bari ibintu bigoye cyane, ni nayo mpamvu habugaragara ubuke bitewe n'uko babaye batari kwavansa imbere bari mu rugamba byasa nk'ibyoroha, ariko kubera yuko haba hariho kwavansa bajya mu rugamba bisaba umubare mwinshi, niyo mpamvu bakomeje kugenda nyine bigaragaza ko bafite ubuke bw'abasirikare, akaba niyo mpamvu babigoranye kuba babasha gukontorora umutekano wo muri ibi bice. Safari, mbere yuko wenda uri butujyane muri side Kivu, ndagira ngo tubanze turebe izatangajwe na Denis Mukwege, noneho tutubwira ibiri kubera mu misozi miremire y'Iminembwe ndetse no muri territoire ya Fizi muri rusange. Ni Dr. Denis Mukwege yashimye ibihano vya Amerika u Rwanda rwemeza ko leta ya Kongo ariyo nyirabayazana ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuwa 2 ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2026, Dr. Denis Mukwege yagaragaje ko yishimiye icyemezo cya leta zunze ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano bamwe mu basirikare bakuru ubu Rwanda. Ibyo bihano byatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika binyuze mu rwego rwayo rushinzwe kugenzura no gukurikirana umutungo w'abafatirwa ibihano. Ibihano byibanze ku basirikare bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda RDF bashinjwa kugira uruhare mu guhungabanya umutekano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Denis Mukwege uzwi nk'umuganga w'indwara z'abagore ndetse n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yavuze ko ibihano bya Amerika ari intambwe iganisha ku gushyira igitutu kuri Kigali. Yemeje ko kuva mu mpera za 2021 intambara kongera gufatira intera mu burasirazuba bwa Kongo, ashinja u Rwanda kugira uruhare mu gushyigikira umutwe wa M23. Mukwege wanahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro muri 2018 yagaragaje ko ibihano byafashwe bidahagije, asaba ko umuryango mpuzamahanga wakongera imbaraga mu gufatira u Rwanda ingamba za politiki, za diplomasi n'iz'ubukungu. Yanasabye ko hashyirwa mu bikorwa byuzuye imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni isaba ihagarikwa ry'imirwano n'isohoka ry'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Yongeye gusaba ibihugu by'Uburayi birimo Ubufaransa, Polonye ndetse n'inzego z'umuryango w'abibumbye inzego z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gusubiramo imikoranire ya gisirikare bifitanye n'u Rwanda no guhagarika inkunga y'inzego y'imari zishora mu gufasha ubutegetsi bwa Kigali. Ku rundi ruhande, guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugaragaza ko ibyishinjwa na bamwe mu banyapolitike ba Kongo n'impirimbanyi zirimo Dr. Denis Mukwege bidafite ishingiro. U Rwanda ruravuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ahanini ku miyoborere mibi ya Kinshasa no ku mikoranire ya leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Kigali ishimangira ko umutwe FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi ko wo ukomeje gukorera mu mashyamba ya Kongo imyaka irenga 20, ukaba uteza umutekano muke ku mipaka y'u Rwanda. U Rwanda rugashinja ubutegetsi bw'Kinshasa kuwihanganira, kuwufasha cyangwa se kuwukoresha mu nyungu za politike aho guhangana nawo. Mu butumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda havuzwe ko gushora amafaranga menshi mu bukangurambaga bwo gushinja u Rwanda ibinyoma bidashobora gusimbura inshingano za leta ya Kongo zo kurinda abaturage bayo no gusenya burundu imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwayo. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bifite inkomoko ndende mu by'umwihariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ngayo nguko rero Bwana Safari, noneho tujyane muri side Kivu byifashe gute kugeza ubu? Amagiga ya n'ubundi ni mirwano bitewe nuko hari agace n'ubundi kakomeje kugeremerwa bitewe nuko buri ruhande rushaka kukageraho ubugenzuzi bwihariye. Yego, agace ka Gakenke gakomeje kubisibanira ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko habayeho ihangana rikomeye bitewe n'uko yongeye kubera mu tundi duce n'aka gace ka Rugezi gashaka kuba iri huriro rya FARDC ryakigarurira. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba n'ubundi ubona yuko bashaka
kwataka mu bice byose bigiye bitandukanye. ku bijyanye n'urujya n'uruza haba wenda hari abandi bari kudeployingwa kugeza ubu cyane rwose. yego Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.